Presiden dong ba jongka seng Nyotrep National Youth Front ba sadan bela ulah hiar daladi syagadong ribhoi sebngi ban penskem ya ki art league circle bat kinong ilam ki batmai ke bakentop ya ke jirang bat ko umred circle ki ban saya trelang pat bat ka pathar khma circle bat ka ban second pat ya kini circle sya ke western zone ha kini gesing penskem ya kini circle thmai nalo presiden ba sadan bela lai don langru do presiden ka ribhoi district ba Hastings Lingdo ba Barnabas Mani Vice President Kasengkimi uba Robin Umba Finance Secretary bat hargat kinong ilam ke pathar khma circle bat kidkhot kinong ilam matmai jong ke art league circle habakren sigi samla badang siwan penyasok thamai cha kaseng na kaliang president rang ba kaseng ubatai khindiat halor ke jingsha thambor ke jai benriu kala dei nadu ka por balami ki phareng namar ye khasi la shupolong nong India da ka ba shuthambor namar ki khasi gidei basincha lai lo ya kajai benriu dagi sim hendai la shusha thok daga sarkar India bala shupolong nong India jubor shushu na kaliang uni nong ilam rangba ola pesngo khindiat baka sarkar pring baka jela kila shupun bon dagi an barki ag hadu bagi jai benriu khasi kamyo lai lo shu bat penan kam ya kemarpo khndo ka bolongkum kalat kamai jakpo la shupolong bi an lut nadu doyong umau ke siap hendai yau uranium pat la penbam pisa lut ya borok tang bon yo banti yu ubalala ban pendu jat ya kejat benriu ulai nuk saru ya kejingki kisamla pulia hanihu ban beng yu visi hendai upan sipai penban na sarkar banyada yu kani borok kadai kejingsha thombo na kaliang kejung ula kentu ki ni kisamla bagidai banyada ya la ka khendo ke siap nambar ngiim ngiyap ngiduk ngiruspa ngisakut hangni hendai lada udkhar uwan ban kamai hangni ula phet barra ya gaspa shakshunong lajong lapan pau ni nong yalam yesno kurang bakit kami kaseng senior kum kaseng kali kaseng kubang semua pai na boy kaseng mo minum kudo kti kui kaseng pai kamu kui kaseng pai KSP kamu kui kaseng pai KGP nagambe ya kum kaseng senior pada kaseng kubang migi daladi bak kepala suit pasyor di daladi yang sudah mengandai spak sampai penduduk hal kalau terus match ya kalau bisa tolong baca GC stage 6 ya kalau mau tahu 6 GC ni berapa di boy district kemudian kita ingin baca tahu 6 persen aduk saat 6 lah persen kan kejauh sekarang like 6 kalau mau ni desu persen kepada kena kata like ini like 6 kemudian dia kata beliau dia persen kepada lah sama Tek ngimde jo seng ko chumi menen ni chisni ni ka seng ka ngai ni no ada sok na ma seng na lu sna ma ja na seng nai ma hadu muta bak nampat judal seng so ka tu nampat judal seng antu na rum de pecheria ha ka is kasil ko political secretary hadir tu nampat political secretary jo central body hadir tu nampat finance secretary jo central body hadir secretary jo central body dam Laisna mentah yang masalah presiden bahasa apa? Saya kan nongko Ajay Kaselo yang saya baru simpi mengaku presiden tadi jadi ibu membun malam. Maka ini mesti presiden berlingkong juga jadi yang sudah najiran. Wah gersyom walang nanti pergi itu. Dulu presiden berlingkong juga senatorial. Bah sekretari berlingkong di bah latar ngol bah industri pantai Tegomot
Menurut por bak ko malang ka kembali ke sana kerja kerja ini lepo je. Nama udah gue semua lambat kerja borba ka sai. Ba hadu ta siru udang no kecil man kerja memang kesebutan tentang sai ka ka. Terus dia khabno pada ni di tumbai ka si kalau kerja. Kalau ni cuma lah penuh banyak lama juga ko malang. Hari ni nama udah macam mana ni. Kejing form ni kasih kita lihat katanya sepak sampai beliau katanya kawai kabunta kau kumpul atau aku mudo jadi beliau berkesiu kawai berketiap nomor apa yang semua orang mengidai ketika cerita kalau bu kejing keli lingkong tu lalu tisnam kembali kupra kembali arja lain lalu segi pemerintah ba kumnu katanya beliau kasih ke ni kelalong mungkin nama kadang kata kejing keli ba kumnu ni kelalong mungkin nama kong kerja beliau ada ngiklan no ada history ada ngiklan no temai minumlah bangundu ya kalau kendiat buat syukuran kau ini kalau ngomongin dia siap minum hadirin mau hari ke mahaban ino ya ketika doa dari India ujar beliau kasih haisnam sampunya sampupa kita ya soi ke dulu sekitar India kata ko dulu kabang yung kata instrument of accession. Kadon na yung kata instrument of accession. Kadon sa kaway pagka kabang yung ka-annex agreement. Kamag ka-agreement ka ba ni layakula ba kumno niya trailang sarkari India support. Haka-annex agreement kaong ba kasal ka mas niyo kajing layo mas niyo ang pareng. Namar pareng uwi ka India. Ni nong jong ko bos siya. Henry masih penbor ngomong ini bangsa ini cuma nak accession. Nama ini hampir senang sampai jauh sampai. Clean of siapa ini ilong suama cuai ilong bangin ini terhilang kalau bakari India kalau tang halor lagi lagi kendor. Kawai kalau bagi yang menjur bang senai di lenti kesingkian di Surabaya kat Limsun banyurung banyumi awal kawai dari India. Kabang yang kita communication. Kabar ni menjur untuk kang keju pisah. Kabalai kalau bala ni menjur untuk common defense. Kamu pada hiap makin nugi lipat kini. Kamu ke India banyak ni Thailand banyak dah. Ia laku kesat. Mat kata lain tadi kendon kibang yang menjur. Kalau tan Arsenal hak standstill agreement. Mat hadian Arsenal kung kaya beliau ni dia benton ke hok bandrai bangin dia sok pura bakari India ni dia siapa yang no salah dia. Mereka bersusi kalau Arsenal memperkuat lahir berteman, lapanap berkituk berkiman, ya kikli no sincere, ya kisim, ya kikli no sincere juni baniban ya sok jubor bakari India. Katakan kebab penjembengiu dia kata beliau tu mentah. Bat katakan cuma tiap no jong babun yang tak history bakumnu ngilong no India kalau ngiim maka hakijing tiap. Ngiong ba kidikar kitombor, ngiong sokar India kitombor, ngiong yang mentah. Henry nadu sa punya sa kupra ada di kitombor tadi. Balingin kelat dia kata. Nadu sunan sa punya sa kupra ada di kitombor. Batter kawan di kitombor ada sa punya sa kupra. Hakapor ka ba kasi beliau ni ele ban ya penim ya instrument of accession laterwa ini dengan district council. District council ketika kau ingin nanti ke bertembur ke beliau langsung hu bakla minum ke district council ketika state ya dah ya kari bagi beliau Henry hak jimpet jom minum yalam jom ke dia hak jimpet jom minum yalam jom sipai ke beliau kalau yang ke channel si ni baik ba ketika bertembur Senang seperti nasu berong bagi rutin di sini. Kisamlah kita kelawai jumpa balang, kisamlah kita kelawai jumpa Islam, kisamlah kita kelawai jumpa jajun. Mapi yang tak udah begini, dah rum saja sebenarnya. Agak juga por kita kisah kelawai jumpa Islam, kelawai jumpa balang, kamtam kita kisamlah kelawai jumpa ribu jajun. Nama New Trap National Youth Front. Buat kelas tu kama kami kapten juga tu kelas tu. Kemudian ini mendai berong mungkin sekri tang hapo. Kita namrit dengan petang ni apa? Namrit kejarang terong petang aja. Yang jarang
nhìn hấp tây hấp khi yang jadi beriu baru tu mereka jadi beriu nyutrap ni hấp tây thì ngasuh pun ba arsin ngawan musuh kene habangan yang long presiden juga sering circle kelayo pada sebentar sini saja siapa kata jirang nyuki thì ngasuh pun ba kayu musim musuh ni kat bungiwan sini lah asal sim lawan ngamla mereka tu umne kuih mau kembar ni ni sekendu tamu ya aku dan saya ngasih kerana selok tamutan Rei ngalong pi kejin kela juga puan, kejin kela juga puan kini baru kejin kela juga puan. Mal kapur tu balik mentangi mi isu. Kitu balik, mo hari kejin kela juga puan minta pada kejin puan jupi kelawan hak kapur jupi ke minta. Ke beriu ulah menkela hari kesem kan ulah menkela. Mo PSBF kesah ke hari beriu ulah menkela. Tinggal subut orang ni ba kani ke kamu nong alam kamdi ke nong ganti jong nong kamdi ke baban ke permission kadi kamon jong ubabun malang mensua support ke ibu nong alam jong kan distribui dei da way mo pala nong no menta kasih ke nong alam jong ka distribui lo dei do way mono pala mentiup le sah ke way ke por la ni nak lagi biru nong alam jong distrib kata kadi ke English oh, kata kajian Menteri Kesehatan, mentahu Presiden juga peterkema sakil ulade asisten sekretari juga diseret. Kata kali gelti ke mau jam juga Menteri. Kimdai berdong ngide apa? Merit terakhir sakut hong merit. Ngide apa? Jarang sakut jarang kata kamla menong menong menlang nanti kaji Kristum juga. Mau pila benkiu dengan puas kapur. Ngingimlah ben kamsa ya kamu lambat ngimlah ada bersungsa kapur kanti bagi hak bersungtai. Ya hak aipur bersungtai. Wat isar hasil kundiru terakhir sedun kepor begitu sama aisyah kaganya syukti dalam manor. Dia katakan mesin ini benar. Kemudian berdoa hadir mengalakut nak mengalam mengkeliat lama no. Katakan dia bersim sendiri katakan dia mesti beruplam. Kemudian dalam dan napeng jungi jongalan dan jungi no. Kapa ong hadir mengangan sungkai no dengan keliat lama ni mesin kata dia mesti beruplam. Kum kata bersim kemudian berdoa hangi. Apa yang jungi baru kemudian berdoa muta. Hari kabasa kiong ba kejingi. Ini kata kajingi, hak kajingi kamjudon kajingi sini, hak kajingi kamjudon kajingi terai sini, hak kajingi kamjudon kata kajingi api hui. Dengan so berdong iki baru kisipai ngelong hak hui kaju kalama kata kajingi.